Pele bafethu, another episode. Kajeno ke tshwere ba cheater ba le hore ke phetse le bona haholo. The show is Sides of Evolution. Follow the show bafethu. Le tlo ba grand life. Ke tshwere mang kae? Serikhamzini Khamela wena ke likutsumela la kajeko wena eKhamzini street Siyaphakamela meyouch. Ngayisiphethe bani mfowethu? Uphethe unkosinathi wakamgabane estrata bangibiza uSparks. Alright bafethu. Emauthi kopa le jwetse di-audience tsa rona gore vandag re ko kae, re tlile kang hantle. o mo re leng teng ke ekhaya academy re tlo thusa maphelo a rona ka tsela tsa fapafapana wena e tle maphelo a rona a tsa lokile se re tlo thusa le ba leng hore no ba hloka hore maphelo a bona a thusehe wa bona hore ba tle ba kgone ba be monate ba be sharp wa bona otherwise tse ngata a di teng re tla ikutlwela re teng. Alright gents, from Thembelisha Academy wabona. Since ufikile yini athi la eThembelisha balila. Yini uyifundile balila from the question ungathi ungayansara from i-perspective yomuntu ukuthi akaze abe khona ngayo. Yini ongamkhuthaza ngayo ukuthi naye one day aze azithole yayi. First and foremost ngibonga umusa nothando lukaNkulunkulu ukuba kulethuba leli enkulu. Bafethu sisuka ekudeni thina. Sisuka empilweni whereby umphakathi usibona as abantu esi-useless. Umphakathi usibona as abantu ekungeke sibe grand empilweni. Just because of the situations that we are in. But two, ukuthi uNkulunkulu khona sile salithola usizo and usizo silithole kuphi? Silithole e-D_S_D usizo. Usizo masilithole e-D_S_D usizo basiletha la ekhaya academy. La ekhaya academy la khona sile sakhona ukuthi basi-admit-e basikhuthaze ngokuthi impilo with ama-drugs ayiphilisi futhi ayisani ndawo futhi nathi as victims sikubonile lokho. But most of all esikufundile la ekhaya academy sifunde okuningi. Sifunde ukuba ne-patience. Sifunde ukuthi uNkulunkulu khona futhi without him there is nothing we can do. Saphinde safunda nokuningi nomsebenzi wezandla. Maningi ama-course esingakhona ukuthi siwayenze. Nawe lapha ekhaya if maybe you are struggling with the situation of mhlambe ubhema ama-drugs, you don't know what to do with your life. Seek God, get help and uzoluthola usizo. So wena bro wami ngikuzwa nathi ukuthi umphakathi bunganifuni khona into ezibhaya enizenzi. Ungakwazi balila maybe usi-explainele fela balila ukuthi kungani umphakathi bunganifuni. Maybe ube specific uye into detail bro wami yabona. So iy'ngosi ezikumamele ezizokwazi ukufunda kangcono ngalento esibhizi sikhuluma ngayo. Ngiyabonga ukuthi ubuze leyo mbuzo bhuti wami. Ukuthi ama-community esikhula kuwo sometimes i-environment iyasi-affect-a thina siyintsha singabantwana ngoba sometimes we tend to look up to people, to certain people whereby labo bantu labo some of them are using, they are smoking drugs and only to find out nathi sigcine singabantwana sibona ngathi yinto e-sharp ukuthi sibheme ama-drugs. Mina from my own perspective, where I come from, i-custom ngibhenywa kakhulu and then nami Ubuya kuphi kasi Abraham? Ade kungena emlomeni ubuya kuphi balela? i-custom ngibuya eDuduza eZamani. Oh, alright balila manje ayibona. I-custom eZamani kubhenywa kakhulu and kulokuthi kubhenywa kakhulu sinale mentality yaselokishini ukuthi if awubhemi uyimpatha, if awuhambi nabantu abashaya umthetho uyimpatha. So nathi sagcina sesizama ukuthi sifollowe lawo ma-route ngoba mesifuna ukuthi sizibonakalise ukuthi singakhona ukuthi singene kahle kahle in some way we are trying to fit in la khona mesingabelong khona only to find out ukuthi le ndlela le mayiloke siyihamba yasiqaka impilo zethu. We did not live and enjoy life as other people do. We had to find drugs in any means. We did many people great harm, but most of all we harmed ourselves through the inability of facing personal responsibilities. Right bro. So wena uthiyaka gagamela ejaka wena ko tsavela somewhere ko tsavela Ngitsapela Eastern bro wakho ngitsapela ko Eastern ko ekuruleni ka mole ngisebenzisa bo Phumula ka mole yo ndeni ya wena ngisebenzisa ka mole bo Phosphorus ka tlong wa bona Shepherd ya wena Eastern ka mole wa wena a ke uthola bro ke utlwile ntho tse baya ka wena meyouch ke utlwile ntho tse baya ne ba nqoqela ditori ka wena ka kwa production ka
Otherwise le nna ke tswa ka side-eng ele ya bona. Maybe that's why ke bona nkare man of family ke a ntse. Ao nshayele jaaka ke eng tse paya ditori tse ding tse ke di utlwa ka wena Miyao. Ke di vare na ditori. a ke ke sa pake vare wa bona tse pake vare kore no ke tse eletsa gore motho ka nako na spana wa bona pusha vele a le mnati living wa bona mara no zaka boma 60% zaka ena na e fella strateng wa bona e fella strateng wa bona Ao qoqele ka tsona ditori tse pro ka man re di utlwe man. Re di utlwe Miyao. shop wa ka kore no ka nako e nngwe motho wa bona kwa high super hyper active wa bona no ke sharp ke mnati ba ka nako tsele motho na le super hyper active Ke eng o etsang o le hyper active bra wa ka? Ke batla o kene da o ska tshaba o kena o yo. ha ona A di flow re tlile re tlo ruta le lefatshe hore ke eng dilo tse di Eh, ka tsela e jwang. ha ona flow kore tjaka tswe le gore le etsala kore no wa bona motho la keneletse strateng ka nako e nngwe le nngwe kore la kgona ho tswa ka 2 o'clock ke tswe O tsoswa ke eng ke bra? tsosa kore no ke ikutlwa gore ha ke yo sharp ke tle ke le ka teng le le craving besides craving kore ke ikutlwa ke re yo ha ke yo sharp man ke plometse ke le one ka ke le kgontshing la ka wena ke plometse ke le one ka le kgontshing la ka ya tsa tsoa ntho tsa ka di ra tswa strateng ka 2 o'clock tsa go rona le mang strateng o tshwarang po e ke ra ke ba tseba kaofela ba tseba le bona ke a fihla mo ke yang teng straight Ke tse feng ntho tse o tsosang ka 2 o'clock bra? ke tse tsa gore no it's a Friday ke 2 o'clock ya bona ke ma 1 o'clock ke ya di eme ke la tshwara phone ke ra ke a bona WhatsApp yang chinya yang tshaida WhatsApp a ke re Facebook yang tshaida Facebook a ke re Instagram di TikTok yang tshaida yang chinya di tsi ya bona bua le batho ba phone ba tlile bua le batho live sona ke be le bona ke be super Mara jaaka o bua le ba o tshukunya ka 2 o'clock monna. 2 o'clock monna rona re tswa jwale eno monna. Re shapa ke dipia re eta o etse re lo robala. Wena ke ba feng batho ba tlang ho bua le bona ka 2 o'clock bra? gore no ne le tseletsa gore ke a go bona ba nwang jwala ke a go bona ba leng gore ba strata mo go tsumela ba strata ke a go bona ka rene ke fastana kaofela ke na le tšhelete ke sena tšhelete ne kgona go survive mnate ne ke le mnate wa bona no mara nako ntse e tsamaya kore no ya kore ke keneletse strata too much le kore ne batla go fitlha in wa bona besides tse baya re qinetse re fitlha in mara ga ntse re fitlha in ka moo go bona ba baya wena moo ka reno tsela tse leng bona ba leng gore ba latela ke rene ke re ba latela ke bloma le bona ba bangwe ba bangwe ba baile ka strata ke rata strata go shapela mang round ba ra o shapile ke mphara ke re rata strata ke hatela le ke shapela mang round mang o podile mang mara ne ke na le ena maobane ba bodana ka lebaka la gunlight fela nje o wa bodana ka gunlight eh, motho no wa boysuka sebaka se stelle o tentsa mengwaga no ko boxback no ka tshwanela tse busy fela tse leng gore no hmm. Ai sanjao sola bro ka utlwa mbeni ya. Manje awuthi mna thidanga njengoba mntu ngikhuluma nothi yabona. Yamuza uringa i-gunlight uringa ngokuphuma ebusuku ngo-2 o'clock uyabhoreka efonini yini ngani. Omunye umuntu akayi-understand ukuthi la le yini ekhipha umuntu ngo-2 o'clock yabona. Especially because akusiyi Friday kuphela. During the week umuntu uyaphuma ukhuluma nge-gunlight ukhuluma ngani. Itori eziningi. Yini le engabe inikhipha nje 2 o'clock bafethu. Ukuqala mina kahle kahle ukukhuluma iqiniso lento le kahle kahle imimoya emibi lento lena ama-spirits of the darkness Sure bro. lento le siyicala ngokuyibhema as ifani lento lena ngiyasaba ukuyimenshina ngegama angazi ngayimenshina Mention abalela feel free. i-crystal meth lento le sicala ukuyibhema sithi siyadlala singama-out only to find out ukuthi isikhathi masiloku sihamba it takes over your life, it takes over your soul. It leads up ukuthi igcina manje seyizama ukuthi icontrol ikenzisa izinto wena ongazimiselanga ukuthi uzenze. Lento lena mawuyibhemile awulali. Umdida nje olakhuluma ukuthi and then nakanokuphuma ahambe ayofuna abantu ebusuku ayenzani awulali lento le. Ivare and only to find out ukuthi sometimes you don't even think about your safety. You don't even think about the people who love you. And ugcina songasagezi ugcina suyinto ebhekwa nje emphakathini like sobukeka ngathi manje ihluleke and mina ngokuqiniso mangiyibheka lento le ama-drugs sibalekela ama-responsibilities wethu ama-drugs awafaneli muntu ama-drugs awekho grand ngoba abanye bethu bagcine sebayenza nezinto ey'bhedayo sigcina sesigangela abantu sigcina sesihetha abazali bethu ngoba ucala ngokutshontsha ejardini uma uceda ukutshontsha ejardini bakhala ejardini uyotshontsha ngaphandle uma uceda ukutshontsha ngaphandle lokhu ya-upgrade and nayo i-program iyasho njengoba sesiku-recover ukuthi it's either jail, institution or death. So that's why mina ngibonga uNkulunkulu nomusa nothando lwakhe
ukuthi ngizithole ngiku-institution whereby mangingabuyela manje ngibhema ama-drugs, it's either ngiyafa noma ngiye ejele. Ayisani bani lami, ngiyakuzwa bani lami. So wena bro wami Kgagamela, wena mfethu since unathi yathi guiding le, it's either uyaboshwa uyabhoda or uzithola kulama institution amaningi. Lama institution amaningi engikhuluma ngawo kanti awani lama institution lawo? Lama-institution amaningi futhi ungazithola sothatha inombolo wena ungazitsheli, ungacabanga ukuthi ngathi kushuthi mina ngikhulume ngami-ke mina yabo. Mina kushuthi bengasenokuzithola uma ngithi ngihontshile ngifana nokuthi ngisuke endlini ngejele kahle kahle. Ayisani. Mangifika lapho-ke aqhuma inombolo murtu sekungukuthi manje ngibajwayele abantu bakhona, abanye angabajwayelanga-ke kuba yi-flop-ke ngoba magcine manje sokuqhuma inombolo to the point ukuthi manje ubani bani akwazi usibani bani 1 2 3 isho ukuthini 1 2 3 maye kube into serious vele kungukuthi maye vele straight umuntu agcina sekaphuma sekayosipina ngaphandle angazimiselanga ukuthi uyospina, agcina sekayospina uzobonisa ukuthi mani mina ngiyakhona nami ngikhona yabo le gaming 1 2 3 ngihlale nomuntu vandag kanti ngihlale nomuntu manje kanti lo muntu lo utshotshotha imoto izolo ihambisile le mali lebhenywayo le imali ekuyosipina esitradini yangithola kushuthi gcina manje nabo sinini abajabula bazilambe ngajabula sajabula kahle kahle basikhohlisa sizazikhohlisana futhi akanswiki nje engahlangani imimoya Ayikosha. Mayele edini yonke le edini ikhoswa yilo le drug leli kuphela. Ya manje nginokuzwa abajida yabona, nginokuzwa abajida hayi ngihlangene nawe empilweni balokhu bangitshela ukuthi wentanga edini uma uyibhemile uba spiritually gifted bale lami. Mina ngiyaboniswa kunokuthola abajida ndoda namhlanje isangoma bro. Kusasa ekuseni mangivuka umuntu umfundisi ushaye ikhona. Ene manje utabheka lo muntu ngikhula naye bale lami. Akaze waba ne-spiritual calling. Ikhozwa yini la edini? Kushuthi mase badumile vele basemafini kahle kushuthi umuntu uzibona kahle ukuthi makakubona ungathi ngakutshela indaba zangathi kahle kahle uyazibona ngathi awudumile nje ule yangithola kushuthi ukutshela izinto wena bazokubona wena kuyenzakala kanje wena kanje sinini umuntu arepha khona la sinini umuntu ushaya ipiano khona la kushuthi ukuhlukahluka ngokuhlukahluka yangithola sinini uzibona ngathi manje ungaprofita utshela umuntu bani umtshela indaba zakhe 1 2 3 once basha kwacima kanti hayi wena nje ene maye kushuthi le mo uthi hayi le mo vele uvulela vele uza nazo vele straight uyakhuluma nje kushuthi ubaphethe uyababamba vele straight uyabaphetha uthi ayini ibhodini ayina straight yangithola abazokhola yangithola abazokhola kodwa 1 2 3 kanti next Angiyakuthola. dumile. Bengicela uku-eda lapho sorry ungene emlomeni. Abantwana basekhaya lento le sometimes ngiyakuzwa umjoyinti ukhuluma ngale question yokuthi some of them bagcina sebaba izangoma. Lento le inama-after effects. Angeke ubheme i-drug bese kungabi nama-after effects. Lento le inama-after effects like nami no-out nje ubulahleli la. Yebo sesi-recovery-le sober but Ngiyajola nama-after effects umjoyinti everlasting asesekhona like lento le inamasimba ibumile amazinyo akusela amazinyo manje ilento leyo and lento le uma uyibhemile ithatha ingqondo yakho phela khona i-medulla oblongata khona iyathatha izenze kanje it-twists your brain and do it like this. So wena ama-memory wakho when you are sitting with a certain person ama-memory wakho mhlambe no-out from wakudala nezinto enikhe nazenza nezinto out ekhe wacocela zona nokuthi uma senibhemile kushuthi lento le drug le ikuyenza ukuthi yonke into le enikhe nayicoca nayenza ibuye then abanye abantu bayithatha ezikuthi ngathi umuntu uma sekacoca sekakutshela ngalento le uyakuprofesaya or uyi-prophet kanti hayi ukhuluma into ayaziyo. Basuka bahallucinate. Ukhuluma into ayaziyo. Ngiyayithola bro wami, ngiyayithola. Mayona bale lami yazidanga khona le question le kulini lo ngifuna ukuyibuza. Finally ngize ngabloma nama-out honesty nakho bungangicocela ngala yini yabo. Yathi ngizwa bathi iyabhayizisa uma ufika ngayo. Yiva awudayini le mawuthi uthi izinto azenzi. Kushuthi ungapha nangapha yangithola sanokuthi uthe qha yangithola shaya esinye isikhathi esinye eside sanokuthi uthe qha ungahaleli nje yangithola kushuthi ngapha nangapha yangithola kuya ngokuthi wena umzimba wakho unjani nokuthi wena umuntu onjani ngoba ngasikhathi kushuthi umuntu usanokuthi manje azikwatela akwate nje ukwatise into encane ukuthi uthe qha wena u-on nemaye futhi ugele lo yena maye yangithola sekakubonisa maye eminye imicondo yangithola sekakuvalela ngezinye indlela gcina maye shawa omunye uhazole omunye ongasukume phansi yangithola gcina mase uzibhadela nawe yangithola gcina manje yangithola awusahaleli namaye masastradeni ma awusahaleli mara maye mawubuya uzikhuphula sobrand sosobo ubuya manje sokubuya vele emhlabeni yabuya mani
lesiya abantu begijimisa into engekho mani, khani umuntu engimgijimisana nangu umuntu engimfunayo yangithola. Ngiyakuthola wena Eh, nathi wena wahlangana nayo la yini iphedi. mina bengicela ukuthi ngi-ede kuloko M-Joint lento le mabathi addiction, Sure, addiction, sure, bro. we add in action. Sure. Futhi sometimes mangabe low ku-sexual, I-sex drive yakho. yeah, i-low sex drive yakho Ngiyakuthola. uzoba low. Yeah. Mangabe u-high uzoba high, but kuloko ukuthi and then uzoba high to a certain point ukuthi uzabe so-overdose, uzabe sowudlulele kwanalo muntu mhlambe lo oheva i-intercourse naye Sure, bro. angagcina naye sekakhuza ukuthi ndoda ungayizi lento oyenzayo ngoba wena awusekho to a normal point ukuthi uyenze izinto ufike to a certain limit, so uyenzela ukuthi undlulele. Ayaze uyibeka ngakhona balila. Noma ifika ku-intercourse imnandi ngoba ukuthi manje phela indlela yokuthi singasimamela yabo. Ngiyazi ukuthi sonke amawuthi uma ifika ku-intercourse asizitshela ukuthi mina nama-super powers uma ngifika la yabo. So bafethu njengoba basho ukuthi direct le iyakhawaza uma ifika ngala. So wena uma uyi-clever elifini into ekumele uyazi ukuthi ungayi ngala lela litshelela akusinto yokudlala yayithola. Akusinto yokudlala iyakhawaza la imply. But ekugcineni khona usizo elifini yabona. Siyakwazi ukulithola isizo, angazi abashida bangase-explainela ukuthi usizo balithola kuphi kanjani. Inkosi ingene esizweni kushuthi befuna ukela mani, khona le nto eyenzakalayo. Phela bro, phela bro. Esebenzaya nje let's leyo esebenzaya kuthekela shabo ukuthi bona khulesha mina ngifisa ukuthi ingosi anginangosi phela bona ngifisa ukuthi ingosi mase nginayo ukuthi ethekeni izibone singaphakathi kwa abantwana bakithi or bakamalume or bekhazile angifisa ukuthi bazibone sebazingaphakathi kwazo into ezikanje. Kumele For for uhafu nje angithola na for nje lelo bag nje angithola lelo bag lelo kushuthi yobona imihlolo kwenza noma yini lethi nje mntwana omuhle oshapu orathi ogelezile oright kubo uhlala phansi egala story akazithole manje sekasemkhukhwini nje aliblomene awuthande lowo mkhukhu ukhwini wakhona vele straight manje lelo sebenzisa kama-cellphone uyakuba libani uyakuwe nathi angithola sekanonathi manje mina nami sengishayile ezami sengishayile ezami angithola sekanonathi and thola ukuthi manje abantu ngiyamcaba mina ngicaba nabazali bakhe angithola manje iba yenye into kubanzima. Ngicela uku-add-a lapho mntasekhaya, like we said before mntakamama ukuthi lezi zinto lezi zisenzisa izinto ezingekho sharp empilweni ngoba now when you are under the influence M-Joint you used to do things lezi mongamelanga ukuthi uzenze like waking up ku-2 AM uphume uhambe awunandaba ne-safety yakho, awunandaba nalabantu abakuthandayo, abazali bakho bazi ukuthi ulele but wena uphumile uhambile. Nalabantwana most of the time mina ngiba-blame ngoba I was once a victim ukuthi mengihlala naye uCherry, mangihlala naye uCherry I ended up giving her i-fix yami ukuthi baby bheka mamela imnandi kanjani masiphe masiyi-2, which is something that is not good. So mina kuntsha into engayisho ukuthi and then bantwana basekhaya ama-drugs awalunganga. Simple. Yeah, in a straight manner ukuthi ama-drugs awalunganga and ama-drugs it's either uyafa noma uyaboshwa noma uba ku-institution la sikhona. So nakuwe bhuti wami lo sekhaya owaziyo ukuthi you are still under the addiction, you are still under active addiction, usizo lukhona bantwana basekhaya. Tholakalapho usizo mawuthi kunini. Usizo uthola kanjani? Usizo ungakhona ukuthi uhambe uthole i-DSD yakho, social development eseduze la khona ungakhona ukuthi uthole ama-social worker. Ama-social worker are the ones who are going to help you ngokuthi uthole usizo Ayokunceda nge-admission. nge-admission yase-rehab. Then after mawuceda uthole i-admission yase-rehab then ungakhona ukuthi and then u-apply halfway house la sikhona. Then ula khona uzokhona ukuthi uthole isikhathi to do some self introspection, uzicabange ngempilo yakho, uzicabange ukuthi wena ubani, ufunani, ubuyaphi futhi ufisa ukuyaphi ngoba iphupho alifi umnikazi asaphila. Ngalawo mazwi ngiyabonga. So Badela, last question Badela. Yini izondringa nge-halfway house. The halfway house yini? Kahle kahle halfway house sisa ngama-skills ukuthi angithi manje khona ama-skills amaningi yabona, nama-halfway house maningi futhi la e-Gauteng maningi yabona.
khona eShilembeni, khona maningi angithole. Kulama-halfway house khona uthola ne-trade test ngaphakathi kwayo yabona. Lama-halfway house lawa lawa Manje Thembelisha Academy lento ngikhuluma ngayo. manje lesikuyo-ke eThembelisha Academy. La kuThembelisha Academy into eyenzakalayo la eThembelisha Academy sifunda wena agriculture, uyatshala, sifunda wena plumbing, yonke iphelele i-plumbing. Sifunda wena CHP, shayela i-roof manje ubhadale manje. carpentry, Straight. kuningi, Shayela Ning. nama-computer care, ama-lesson we-computer care, Ning. administration. Yabona into eziningi nje ezimnandi ezi-right, siba mnandi, siba right, kahle kahle si-right, sesifuna nabanye babe right, yabona. Alright, futhi ngiyakuthola lokho ukuthi one last question bafethu before sivala yabona. Ngayide ngesintsisa enhlizweni yami yabona. Ngike ngavana abajita ababhaya siloko sizama ama-rehab nani nani. So into esahlangabezana nayo yabona kule ndlela ye-admission ama-obstacle esiwafeyisayo makumele siyobhalisa yabona. So uma uyobhalisa la kunalesi thing yokuthi kumele ube u-attend ama-session wakho we-psychological psychiatric evaluation. So dayile ngile uya-attenda 3 months before uya e-rehab la yabona. Then after yona uzovaya wenza ama-affidavit la e-police station, uhambe futhi ufuna ama-medical dayile esibhedlela. So dayile ngingafeyisana nayo ukuthi dayile ngithatha isikhathi balelami. So wena balelami if nawe ukhe wafana nami kule mpilo le ukhe wabhema wayenza or if usabhema and ufuna usizo, zama ukuthinta vele le podcast yabona. Ngiyacabanga abajita abafikile ababhaya ukuthi ama-guest wethu iy'pika zethu bangazama ukuku-assista la bangaka-assista khona yabona. Otherwise ngalokho bafethu stay clean bafethu. Mabakubuza just say Kimoja, I'm fine without drugs bafethu. Ngiyabonga mawethu wami. Olalele. Bashayela rakbatutuma.